Eblisib li apostol Pablo, no coexpochis yu aminkile kapabal rikendi Christ. Salihu Colosenses ut Filipenses, no kotzolok chirish li pabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios, un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan, li ratin tohjuah kuichi atinak sadikatjuam. Solok salisantil huo, rikin saralux. Lish holomile gatzol bal chiruli kutana inasje. Ile Chiru Cruz. Liqatzol bal, nakatausali capítulo 2 relihu Colosenses, versículos 11, sali versículo 15. Udarin, Juan Hunchiklichah kilal. Li narrach li apostol Pablo, shten ankile qui, renaktesh kol ribeb chiruchish hunilina lebaan, eb lach kolosas eb lach pa banelchak. Nabaleb neke atinak chirish, naklish chakrab liqakwa Dios, eb li lacheb chichakrab. Que mank chiruli cruz utmaga chikshkwankila le moko ángel da chikrueb shokpala nakwan hukanak nekesh tauru aban relik chichanak lisantil hu ma hunkwana atinak chirisha in ho tsakalhaan qabiaq linas cheqeli hu Colosenses 2:14 kishkanap chimaga chikshkwankil lish huili chakrab tsibambilkui liqahitbal ut kishsach retalil nakisht chiru cruz Jogin chichebal, nakainhon li nalep li nekesh tauru chi halang ut nekesh cholo chi halang chokreheb li hundesal, nakanawakwi, naksasyange bebli laheb chi chakrab, nataulimang li chakrab chirish li sandil hilo bal kutan sabado. Ut nagwak cholo bangil, kwip li nalep chirish chanru nakatauru li nashkieke li sandil hu arin. Lish benil haan, nakebli chakrab li nashye arin, like mank like mank chiruli cruz moko jota chi atinak chirish ebli laheb chi chakrab joban chi atinak chirish liqamak la o chishkhuni liqapaltil la o hokuyinam honak litzibain manaklish mak liqagwa Jesus li jokeb kuichish qabinkil kesh chirulish cruz shakwa beheb ebla judi chan nakish tsibalak Pilato handish qabinkil liqagwa Jesus Dinarach binasje, naklik aruki kanachi bil chiruli cruz. Haan li retali la kui li kamak la o, li nahitok ke la o chiruli kakwa Dios. Li abain ilo kui la o chiruli kakwa Dios. Li shlaheb chichakrab li kakwa Dios, toh kwankep, shkwankil tohanakwan. Mahunkwa ta oso, mahunkwa ta rakek. Utlish kabil reheb li naleb, reishtau al runak. Karuli kit ohet chiruli cruz haan li chakrab li kit ibak shpan lak Moises chirish li majihak nakanaw naknege majihak chak nakter abanansash kamik li qagwa Jesus moko ángel ta chikru li majihak haan li ki kanachi makachik shkwankilal shpanak chishkhuni li majihak nikeshpanu chak nakter yal shkhalam chak li qagwa Jesus manaklish kamik li qagwa Jesus chiruli cruz arin nakake retal nakmuko yota chi atinak chirish lish laheb chi chakram li kakwa Dios. Li apostol Pablo na atinak kakwi chirish li circuncisión. Nakter ángel jakru nakteshkuli circuncisión shbanak han li retalil nak hanep ralash kaholi Dios. Anak kwan moko ángel ta chikru kaut shbanak kwilao nakakul salikam salikachol li kakwa Jesus ho lahkolulke. Ari nakakeretal nak li chakrab kuya in mag aachik shkwankilal shbanak li sakal circuncisión nakulmank sali cholej sali ameja nakwan sa shkulpal qagwa Jesus ho lahkololqe li apostol Pablo nashke chishtaw aleb rib eblina lebain qabiaq li nashqelihu Colosenses 2:12 rechmuq ali Christ sali kubiha rochbe nakwi naksheshkwa kli kujikjijojo shbanak shep
pa blish ni mal shkuankil li Dios li kikuaklesink chiyoyo li Christ sa shyanke li kamenak. La wakwi no gots akong salish kamik ut salish kuaklihik kujik chiyoyo li Christ sa shkabali kapabal nakakuli kubiha. Hain naraknasche nakchanchan nakamenako nakshogwanchak sa shkabali mak apan sa shkabali kagwa Jesus nakakul kujik li kajuam. Shpa nakhaan nakuyuk re li kamak. Li apostol Pablo yuakwi chishtepal rikinain nakmuko ahel tajikru shokbale bebli chakra uchirish li majehak li shkwang chak nakter chimuko ahel takchikru li circuncisión rets akong rikin li Christ anak kwan sa shpa angkil li kagwa Jesus sa shkulu angkil holah kololke napataw li kakolbal. Relik chichal nakarin mahun li atin ligishche li apostol Pablo chirishta lish laheb chichakrab li kagwa Dios. Chimuko nakebain ke ta chiruli cruz. Sa hunchik listi li apostol Pablo kishche hain nakataw sa lihu Romanos 7:7. Karut kayeche ho kanan mamak li chakra inka abanan lain inka arak shinaw limak kui maka atali chakra. Karun ashkot chakuli versikulo in. Nak sa shkaba li chakra nakanaw chik arpe kwan lius utpar kwan linkaus. Hukanak li chakra moko narake italish kwan kilal. Shokba li chakra li kagwa Dios. Shtaqin kil li kagwa Jesus utpapan kil nakan lak kulurke natsakot bersinkru li shkolbal lak babanel. Li Dios Joseph desin kagwe toh sa kujik li kagahel.